ni igihe cy'imboneka rimwe aho ukwezi kugaragara kwegereye isi cyane kurusha uko bisanzwe. Mu bice bitandukanye by'isi, tariki ya 7 n'iya 8 Mata 2020 nibwo imboneka rimwe y'uko kwezi yagaragaye. Ni ku nshuro ya mbere uku kwegera isi cyane k'ukwezi benshi bita super moon kwabayeho muri uyu mwaka wa 2020. Muri iki gihe ukwezi kugaragara mu shusho yiyongereyeho 7% ndetse urumuri rwako rumurika mu buryo bwiyongereyeho 30% kurusha uko bisanzwe. Abahanga berekana ko nibura muri icyo gihe ukwezi gushobora kugaragara mu birometero munsi y'358 uvuye ku isi, mu gihe ubusanzwe intera iri hagati y'umubumbe w'isi n'ukwezi ingana n'ibirometero 384 na 400. Ikirere cyo mu mujyi wa Kigali mu ijoro ryo kuri uyu wa gatatu nibwo cyagaragayemo uko kwezi kwihariye. Ni ishusho idasanzwe kuko igaragaza ukwezi kuri hagati y'isi n'ubutaka bwa Kigali. By'umwihariko amafoto yafatiwe mu bice bya Remera yerekana Kigali arena n'ishusho y'ukwezi iri hafi y'inyubako yayo bugufi cyane nkaho watera ibuye. Usibye Kigali mu Rwanda, mu yindi mijyi ikomeye ku isi naho uku kwezi kwagaragaye mu kirere cyayo irimo Brussels mu Bubiligi, i Roma mu Butaliyani, i Londres mu Bwongereza. Muri siyanse yiga ubumenyi bw'isi, abahanga berekana ko ukwezi kuba inzora super moon iyo iki kigenda juru cyegereye isi cyane kuruta uko bigenda mu yindi minsi. Kugira ngo super moon ibeho bituruka ku kugaragara k'ukwezi kuzuye plain line bibaho mu minsi 28 biba byahuriranye nuko mu rugendo rwako kuba kugeza hegereye isi. Imvugo ya super moon yatangiye gukoreshwa mu mwaka w'1979 bigizwemo uruhare n'umuhanga mu by'isanzure witwa Richard Nole. Uku kwezi kwiswe ukudasanzwe super moon kwanagaragaye kuwa 14 Ugushyingo 2016 ahagana saa 5:22 ku isangenga amasaha ya GMT, bivuga saa 7:22 z'ijoro mu gihugu cy'u Rwanda, aho kwari ku ntera y'ibirometero 356 na 509. Icyo gihe hari hashize imyaka 68 kuko kwaherukaga kuboneka muri ubwo buryo kuwa 26 Mutarama umwaka w'1948. Abahanga mu bijyanye n'isanzure bavuga ko super moon izongera kuboneka tariki ya 7 Gicurasi n'iya 16 Ukwakira mu mwaka w'2020. Ni Ivugangingo TV, mwibuke gukora subscribe ibidasanzwe nk'ibi bijye bibacika. Ndi Isaac. Zivuye mu bihugu byazireze zikumbuye u Rwanda rwaziremye, zirashabuka amariba y'amakera n'umukenyu zikesha ntuziyikebanye. Ziravuma